chibai ule voin hi me ni somni sangni le somni pakhat ninga ni ani a nimin le voin lama Myanmar ram chung thil thlang langsar zolte han puang masale ila mindat le ha kha khu a CDF le military council in kana chuak le in sipailam mi som thi in mi somni vel an hliam thu siat ani nimin khan mindat le matupi kho inkar mel somli le somkua inkar vela CDF mindat le sipaite an inkapa sipailama commandant telin sipai pathumin nunna anchana CDF lamchu thi le hliam an omlo thu siat ani chutiang bokin CDF ha kha le sipaite meri sompariat le sompakua khan an inkap le a sipailam mi pasari thi in atlem bera midang sompakua in hliam an tuar bok CDF lama chuan thi le hliam an omlo thu an soi ani CDF Hakha lam in kana hi Hakha University Security Gate 6 Street Junction le Hakha le Kango ko ngani in nimin lam chuan Hakha le matupi kong in kara ani heng in kana hian sipai lam chuan CDF lam two wheeler somthum chuang an hal sak to a tuna hian kalimyo lam atangin sipai backup tur an chamek ti hriat ani a in kana na satak achuk thaireng ani Chin State tedim kho a po venglal ina bompuakin nopang pakhatin nunna chanin mi pani in hliaman tur thu hriat ani nimin zantir lam khan tedim khuwa luebua venga administrator in kota bompuakin nopang lian mungsang an ti baka athian te pani pon hliaman to kani thil thandan chungchanga anu chuan video CD layakal ani a venglal in kota bom angdeu an hmu a an tha thiam lova an va khoi chu apuak ta ani athian te pani nen pathum an ni a midang chu an hliama chanchin kan hriat vele kan kal ngala ala thi chi lo ma se sipaila min lak min phal sak lova tedim damdoi ina dalu tum ani lain athita ani ti in asoi tun thlengin lian mungsang ruang hi tedim civil damdoi ina da ani a achung te lak chua phal sak an lani lo pi kho a kum somni parian mi chu sipaila min a phone check sak an tum du lova atlan chuana lama ka hlum ani thu hriat ani ni zandar sarivel khan pakori zon pi kho om kungwe tein chu high school number 5 kota alumet zo holam military council lamin lo tidinga a phone check sak an tum chu du lovin atlan chi a chu sipai lamin an kap zui ngal ani tukin jing khan achung te hena kumza omna hospital a en kol ani thu sipai lamin an thria tira ma se an han en chuan alo thireng to ani kungwe tein hi motor le two wheeler sticker bela aizong ani a anu puile fanu kumlimi akal san ani Pakori zon wo township ngiong kha si kho a nimin jing lamdar kwa vel khan sipai za somnga vel ron thok lutin an khuwa an hupa high school zirtir tunu le an khomi somni te chu sipai lamin an man ti thu don ani hetianga in manna a thlen chan chu nimin jing lama sipai lam ruat an kho administrator ina bom apuaka chu kholalin sipai hne na a report ngala reivak lawa sipai za somnga velin an ron lu chila kholal omna venga in zonga mi te chuatirin an manzuya then khat chuan vuak le ngai sak an tok ani ma se thi le hliam ero an omsiat ani lawa bompo kha voi khat chau apuak ani he kho a hian me ni som pasari po khan high school a bom alo puak to boka khochung private clinic a thok doctor le mel nurse te sipain an lo man to bok ani Mandalaya chuan CDM alut police somni paruk man thaina arrest warrant chu ani thu hriat ani Mandalay region Minchian district a chuan sipai thunai na dodal tu CDM alut police somni paruk te chu man turin me ni sompali khan thupek chu ani to a heng police te hi Minchian district police station ami vek ni lovin nuacho thi town ta le Minchian police station a thokte an nia tuna chuan mun hima an om deuh vek to nia hriat ani police pakhatin RFA hena mun hima kan om to a kan let lawang CDM kan lu tir chuan ni somthum chunga in ron let ani chuan engma thu boy kan siam lawang angai in om le ang ti in min ron be papa ma se kan let chuang lo tuna hian mi puilam hi kan doi tan to ni in alanga doi mi su he in dona hi kan hne ngai don ti in an sil ani Yangon Eastern University a student union secretary ma su nin that chu nimin khan military council lamin tan hlina an man thu hriat ani hi zirtir tu lam atangin tu emo in heka mantir ani arin thu student union lam chuan apuang chuaka nimin jing lama ani chu phone bia in a in pek lo chuan achung ta tan lo thon am thil a thlen tur thu sil ani tuna chuan ma sun hin that chu tan hlin Yangon khonai khuwa police station a kol nu a
suepi talama dop ani anga in sanjel lama dalu ani to arin omthu su thu chua atangin asiat thai ani Myanmar comedy film star salai le thalai mi panga chu military council lamin nizan khan anman ti hriat ani kaya state khopui loiko chi ke veng om film thu thiam salai le bubu aw so ye bu ye le chi zo hlain te chu man ani thu hriat ni ma se khoya nge an kolti ero hriat alani mai lova anman san takpo hi hriat ani lo bok Thama Salam Khan kaya thalai rampona in dawzir mi somsari chu sipainan man to a tun na hian thalai lamin sipai beilet an tum thu an soi to boka chu wangin military council lam chu inral ringin loiko khopui chunga an duty renga sipai civil dress a in bela om then khatba ka private motora chuak an om renga akha tokin silai po apuak thin bok ani KIO control area a zirtina in lar tak Mainjayan College a atum hina degree hlanna convocation chu nimin khan buat sai ani thu KIA chuan thu chua asiama Mainjayan College atanga zirlai degree latur te chu Bachelor of Science in Computer atangin mi pasari Bachelor of Science in Environmental atangin mi pasari Bachelor of Arts in Politics atangin mi som pakua Bachelor of Arts in English Studies atangin mi som pangale Bachelor of Arts Development Studies atangin mi som anvain zirlai mi som nga panga an om ani he college a lu du te chu Manjayang Ayusa College Facebook atangin dilna application form alak thain athelu thai ngala tun thachung thleng hon ani Manjayang College a hian major subject panga Political Science Environmental Management Development Studies English Studies Computer Science te hi abi ka zirtir ani a he college hi kumsang ni le sompanga September ni somnia hontan ania ni kumlama khan media lam subject po mersiat tan tir alo ni to a zirlai za som level chu he college atangin an lo zir chuak ti hriat ani hetianga KIO in zirtir na in college level thlenga ahong hi military council lam chuan an du lo hle a tun hnai khan an pompui lo thu le an du lo thu an lo chu hial to ani Russia helicopter in khalsiangna heli Russia bot saitura Myanmar military te po kalve antum ni in Moscow time chuan atar lang Myanmar Air Force how to General Mangmong Chio kai suai palai te chu voin mai ni somni hian Moscow khopui an thleng don ani he so hi mai ni somni atanga ni somni pani thleng o tur ani a tunlai beina na siam helicopter chuak tharber KA-52 le Mi-28 te chu thlo chua tir tum ani thu Russia ral tuam siam company Rosoboronnex Export chuan nimin khan Moscow time ashil ani he heli Russia show a tel tur khovel ram sang somnga zinga Myanmar po atel don ti achiang to a chuti lain Myanmar Air Force kai shwai tur General Mangmong Chio hi Myanmar ram chunga Human Rights Bo chiat awanga US le Europe ramten an sen mek ani awangin engthu le hla chiang eron chuak le don ti ala hriat lo ani hian thuneina anlak nuwa Kachin le Karen State chu helicopter le jet fighter mangin alo beitir vak to a tun thlatir lam khan helicopter pakhat chu ka thlak sak ani KP le wef mania paisa thon man asan chhautak lutuk awangin mipui tam takin harsa anti thu khomnung thun media chuan atar lang thuneina ponglak ani ma chuan KP le wef mani chu mipui tana na thole khosak ti ol sam tak paisa in thon in pek zungzung thaina ani thina tun ma chuan KP atanga paisa thon don chuan noi khata sangkha zali ni in wef mani atang chuan noi khata sangkha le zanga vel chi achoi angai thin ani Thama Salam Khan KP le wef mani agent te hi anchol ti de uveka tun hnai atangin thon man sangin anon ti chhole tana tuna chuan wef mani atanga paisa thon don chuan noi khata sang thum atanga sanga thleng thon man choi angai to a ATM atang la in ni khata mi pakhatin noi ni chi alak chu athaya chutiang bokin KP atanga paisa in thon don po in voi khata noi ni bak athai lawa ni khata noi li bak alak chu athai chuang lo ani CB Bank ATM aro chuan ni khata noi thum alak thai nia hriat ani Nimin Khan Sagai Division Molaya mi pakhatin sipai terrorist mi somli rual athi chil Nimin me ni sompakua Khan Sagai Division Molaya sipai terrorist ten truck motor pakhat anman lui saka
a driver hoisen takhian ramtan anun na thapin sual sipai ui chau rual mi somli a phur te chu khama atlan liam puin a thi chil ni in an soi he driver hoisen takming hi u phong ania a hoisen tak zet ani thu chiang jok a huna kanun puang le don nia tahan le kalemio chanchin thar lo ngai thale ila tukina tahan kalemio mi pui kong zo chu munli vela hoi hotle ani a boina omlova lotling taka zo chu athai ani le ta a group dang then khat chuan chuna emo tlaya emo ni big omlova zo chang te po nei thin ani he sipai thunai na du lo na lan tir na kong zo tu te hian har sanna chi rang sang le sipai lam ti boina te tok thin ma se chol san lovin vo in thlengin an la zo tang tang ani tukin khan tahan ni chia tai kong puya bike ti dingin an check nuala kalimio marlam kong puya po sipai le police vekin konga kalte mas vu alo helmet khum lo lirthai license nei lo tele phone gallery te check sakin andom ding nual ani nizad me ni som pakwa sangni le somni pakhat khan tahan le a chevel kholum na sat awangin anmu hil thai mu mal lawa mun then khata karena om lo awangin an tal boi hle ani tahan bazar le a chevel mi vaivak an thanem le a coronavirus laka in ven na konga anin thada nia hriat ani mas wo aphai chu tlem te an ni thung khwal khu atanga ron hote po in khar khip lawa ante chu thin awangin film khur atul tak zet ani Myanmar thau sok tu le lalrot sipai te chet dan Myanmar sipai te in thuam dan anril ruput mang le sumchen hian an puten an khwa khir ne hle a sipai atanga an chuak don ani po in sumle pai tam tak choi angai thu Germany Deutsche Welle chanchin chuan atar lang ani February ni khat sang ni le somni pakhat atanga Myanmar sipai rin sarkar na anlak atang khan ral thom keng lo mi pui kong zo te ral thom keng sipai te chuan an dar zela chuta sipai te thil ti chu sipai atang vek pakhat chuan hre om atia achung te po hril lovin ramdanga atlan rudaya he sipai ni na chel mek hian kong laka engtin nge hun amana cheget te engtin nge apal tlang har sanna namen lo atong nge yang le anman vai ero chuan damchung lung in tan ani lo vek po in thina khopial case a or ngei don ani he sipai tlan chuak hi Deutsche Welle chanchin bumi te chuan a boruak ton dan an zot ta a Myanmar sipai ni na chel mek tlan chuak mi pathum zinga pakhat ni in tuna chuan India rama a om meka a thian midang pahni te chu Myanmar ram chunga an la bir kwal zak zak ani anni hi social media a an thalak le voice manga an zon thu le tute chung tenge an ni ti po tarlan ani lawa Myanmar sipai in obdan hi pon lam le chung lam inkar ahla hle a in khwa khir ana in thupek akhawa laldew le sipai panga in poton na hi leile van angvel ani sipai ho hi kempa anin khung topa pu te phalna lo chuan pon chu phal ani lo chung kwa in thuam dan tong dan in le huan om dan bungra nei dan chenin an thunun veka an nu puiten Aung San Suu Kyi party symbol rongsen an hak ringot po in an zil hrep thin ani chung kwa po mani du danin om thailawa robot anga om maite po achak rum ni in asoi thin sipailen chunga po hian Facebook manga post le like baka SMS thon thula apo en thatu an oma wangin du tu sam angin man thai anilawa politics lam post an om chuan an mana thakhat chung te an khung thu tlan chuak zinga pakhat chuan asoi chu baka NLD party thop zonga sipailal te chungchang thalo an post chuan promotion an kai hlei theilawa kumlinga atang khan sipai te chet vel hriat atan CCTV mangin an check le zela phone biaka ngai thlak ruk dan te anin zirtir thu asoi bok sipai junior lamte chu sal angmai an ni a anu puite po hi sipailal deuh te ina du in an tir kwal vela buda sakhwa hi sakhodang le NLD party hian an ertlata sipai sarkar hian kanveng himzel ani ti in rindan an the kwal vel nan an oi du chuang lo thu te an soizom le a tuna chuan tan maro hian in puichunga inte an sa a ramchunga ramte andin le angvel ani thu chanchin bu chuan atar lang kumsang ni le pakua a Myanmar tamaro a sipai zat hi mi noili le singruk vel om ni in khowela sipai tamte na som pakhanna ani thu International Army Bureau chuan atar lang tanmaro hian sipai te chet vel chau hi athunun vek lawa sumle pai thlengin avai ma vek ani mipuin benka sum anlak chu thailo lai po in sipailal te chuan du hun huna andu zat an la chuak thaya lo ni se ahun taka andong reng bok ani ma se sipailu bok te chuan bank dor chu soilo lo po mumal taka anlak thailo ba ka
hlokim mulo po an nual ti siat ani then khat soidan chuan sipai thonei tu sang lamin hlo po peto lovin mipui laka an sumlak an man khom tele dor an rokna te chu an hlo anga an ngai sakmia ani entirnan Mandalaya sipai le police howin mipui kong zo te two wheeler te an manin an tanai mia an omna quarter emo len lama emo honin an nupui ten amantur omzat an nupui ten amantur omzat lo chiarin an sal chuak le thin ti te siat ani sipai lu bok te hlo la thei lo le pu te noi chia tok bok thin ma se ato patuar tu dik tak chu mipui te bok an ni ti kan sevek ome UN Noya Pol Pathum chuan no pang noi som pani ten zirna an hlo tur chu pom thai ani lo thu an soi Myanmar boina awanga ramchung zirlai no pang noi som pani chuang ten school kal thailovin kum khat chuang an om to a hei hi thil poi tak thleng thai ani ti in Bangkok base UNESCO UNICEF le Save the Children ten an soi ani voina he Pol Pathum te thu chu atarlan dan chuan Myanmar ramtana kan ngai poimo ma sakber chu zirna in omnate ahim tha anga cholova zirtirna pek thai ani tur ani he zirna tha le him pek thai lo na hian Myanmar rama thalai te nei tur zirna chanvo ti pel sola rikrap angvel ani hetiang din mun hi kan pom thai lo ani ti in atar lang ani tuna hian military council lam chuan ramchunga zirtir tu CDM zom noi khalle sing ni chuang aban ti siat ani a hei hian zirlai no pangte ma khua le mason na zongjong ati kholo vek ni in heng Pol Pathum te hian an ngai ti an soi ani sipai ten sita kho a venglal an soi sahlum mipui somni pali manin an in an ti siat sak Magwe division Taungrenchi township a ramlama tlan chia sita khomi mi parukte chu sipai ten zong chuakin anjinga mi NLD sarkar hun laya venglal u khimau chia chu an soi sahlum ani aruang hi an kho sikul ina sipai ten da in ruang va en po an phal lo ani sita khwale a khothen om pi chang kho a hian April ni kwa khan sipai lokalin in som an ti chiat saka chu chu mi puiten thin rimin sipai hne na report perutu kok tu te in chu an ti chiat sak ve ani April ni som pani khan sipai jathum te chu sipai motor som pakhan nen an lokal le a khomi puite in ti chele in an thil nei te an chu sak bok ani tuna hian sipai somli vel chu kho a hian kem siamin an oma khomi puite hi ramlama an tlan chia ani kok tu ten sipai te suain rama birute an man tira an man zinga hian mi pui lam venglal hi mantelin an soi saklum baka tuna hian khomi an man zongjong te hi mi somni pali an om to ni in khettet media chuan apuang ani thin lai anana wang kan ta vang kwa angui ton tôi vangi lam liana poi soi lo thi sen alua anange ye